ena atoi eno na ye awiadu mienu no kase ebo adantemu ebere na sosompa fie de abusua ensama yensa ntrofo wo ma na ho wo ma nantim 57 wafa nsempa bi ama kodi wafo nyina abo ho abo so eje de edidi ho ebia na wo bono na po FM sompa 90.7 enkransa sompa no a wabia atuma wiei ena 106.1 tachima de no so edidi dem sa frequency kro na mankasi mebi wo ho eno ye fra na kingdom wode nsempa na kene seban radio nso obenya wo ho www.somponline.com yuru atabo aten achechira kwa koguo okwa benya bia kenkan wo kan na asan hwani so na ensema awie yede ba no ne abeti bi ne se asante mantema posifo de abasa wa kire nipa mienu bi a wozuzu se enam won monsa so na krono bosem ekoso ewa asokwa kroponi mu gamanche esimpanifo ede ne megwa kwa mu se de be obetumi aboa ama 24-hour economy dwumadie no bibia tumi akoso eno no se yebedi dwano na ye du ba bi a yede kan na befa ne ma ne bi eno na Ghana mampani abedi akire aka akire zondafo se wo munyo kai no ema Ghana fo nkura enya binyusu aban kontabufo de abasa wo panuoma yere konkrofo ma so a kyase esomo mayi bo na etwam sika bebre no a gold eka ho bipa na abense wanum adi bibia bo yefra no big push electrification project na sa project yi ebi mu kirem so amonten wasam krada ehyasie ewo nkronkomamu emusam na mawie ene e push big pa eno na private school for ya wo mu asantemamu so kyese ene esa aban push a won push private school for nso na BC ro mo twere category A school no wo ma private for no nya ba bi nwura na special schools awodo ya yewo ewo my Ghana mu no headmasters ya won mo dada no e de adesrode ato aban no anim sa churchfo wo mbɛtrade ho no ɛho ya kwatwe tachiman meye wo kase kire mu se tachiman urban park ya empanimfo ɛhyase emfinhia miensa aka ho no mo no empanimfo nhye yentu ho anamo kane MPP Franka Kurafo abadi akire owura Matthew Poku Prempenapo wotufo eya futu ben ane na langwanta na Medina Municipal Assembly no de futuo amadwadifo sese won pese Medina market wo wom kwaso watena wode ya woma honidie enipa na wakwada su mensinim no empanimfo kire mu sese bi yenuano mu a womadi dam e wo mu nipadua no akwa ne baabi no sadia wanom ebetumi aboa wo mo amo ho ne ma so wakwankrunti wadi dwumason bi e de aboa wo mo ye be ko mepe mama ga se suyiri na ebae na ebinom fa ho kra ti na nanom wonse do ewo Tongo North District ho no wo mu so hia compensation efe ye be ko amanone amrane nsemu nso no Colombia asase wo so esi ho no se de wo mo bo amane se pampan a wo mo tie no nya nipa fifire pampan ne mo wo mo ewu apora ebeka wenum ho ne yaboaboa ne nyina no a awie ya somfo basa eje oba na nkonkono ya tena se a ya ne nyina da eba basomo na ye ne ya ne mode ya hye awabra yi eyeme akoso ya agyewa akwade boaten mene ABENA BADU AGYEIWAA kofi ewie ye ne ofa triple A man eja pia APAM DADAA perfect baby diapers wa boye mbie na haja special local food so asevu en ya ye be ende na ye end point ntino ye ba sesi a afei yanje brana ensam no yenchechemu yi asante mantema posifo na ebo amane yi se wokọ asokwa kroponi mu ewo asante mantemu a mobile money vendors na won mo ye adwuma ho ye akonfronfo na wotesi won mo so no pawie numre eje won ho no maje won sika ebi kro no mabewie che na ya bo won mutuo no nyame adom so won mo sa aso akonfronfo no enipa mienu mu na asa nipa mienu ya won mo sa so mu yi eya posifo won wo asante mantebo won nkra bata baako a ehwe kronosem ahudwumadie so no metre anti robbery team no won mo edekotu sa na mo no a eneyi wakire nipa mienu bi esu sese adwuma so no won mo enedie na anam so ama municipal chief executive officer ya wono ewa sokwa won mo nyafo amoka me wode atodwa ebra na won mo bi assembly hall kakraka bia no ewa sokwa atwesa feidie mobile money fu na won mo suro se won ba ye adwuma wa sokwa ekropon mu nyina free na de kromba tumi aba no maba ba ye adwuma kire se
Womo ana womo ha madwena no pa wia ne enumere no aposifo nsa so mumu na wombe hwesa ne be ya bambo mu nsem afre na de koi emu betimi amia na bra no ne monyamfo no wakasa no na ya mane boni ba wa baidu e wo hono mu a otwe bi ebrezi. Manyamiadom with the head of as the head of MISEC. We had a meeting last week. Yesterday, emergency meeting. Now, make action with two notorious sound robbers. They are now almost terrified among them. And when you make the teams are come, Ghana Police or ASOPA, that's the municipal district police commander. With the help of divisional police commander, any divisional crime officer, any anti-robbers are carbon action for even on Saturday they had an encounter with them. It was on Monday next station going to be them because now baby in your lead, you know. We don't want to come out and spoil the lead. So far, more yes and yet the notorious one yet they say area Ghana police to never out on those issues. Because when I'm saying anti-rob is the chain, that's the regional police commander. About the details on how they able to but the action. Other two people are on the run. And also we don't want to go much in detail. A lot of things, we are doing a lot of things at the background. At the head of minister, you know, we just step up our game. There's a special operation a call from Wednesday out today to make sure, but you know, about FM. I was sorry, I buy cratch penina. One more hour as cockropony when one for a more camel, and an hour day to judge us our fade ye. Yen ma woman, your mobile money, which material, I was scoring on bet me a cosa sacrum for one, no 30 woman, a pussy for one sumo. Nanye eye asempa ewa safa ho yetwa ensem no esoni yakoyanim ewa ensem foforo mu original yeyi opani a wakasa yi eye gamanche Kentucky tieko 2 ya wotoso mienu empanimfo akwa ne nchen ya wadom free driver and vehicle licensing authority DVLA ejumako ni empanimfo ya wamo CEO eye owura Julius ni kwekwete etua wanam ano woni ni team ana wanom ebo anan ekopie mu ewa gamanche nim na wamo akwaye ensem bia gamanche edi tuja NSA alban ya de bia sebio se wonya ensa esomu obetumi abo oman pa ama oman Ghana yanso yanuama betumi aso yakwankoro wase aban edi bibi ebaye a ye frɛ no 24-hour economy na sa 24-hour economy no se empanimfo etimi ebo aban anase ebia nananom atena konwa fam enwumaku afam se hya aban ase se hya aban ase ne nyina ye aboa ne ye pempensiwa na nkoro ne etimi asomu ase de empani ka center hirete mienu ka bomu eba peme no sa 24-hour economy no etimi agina brane pa entino gamanchese ogusu a wani mpanimfo bi edi nkomo sede ye be ya ye benya stronger partnership na chasa one more one betimi di wo tam abebo ye dia no na 24-hour economy no wo betimi abo aban ye ni ye ni ye na ye run shift obese shift cultivation anopa ye adwuma awia ye bi ahomachi ye bi anadwe ye bi ye bechi chemu bebre na timi aboa ama adwuma ye yenso ye timi generate sika papa bi anase ye nyaso faso papa bi na yetimi edi aboa yen na Ghana adihye so anya adwuma no ebi aye wabra gamanche Kentucky tieko 2 ya wotoso mienu edi nesam to dwa no SOMPA kase ye twimbi. I believe that this whole working plan to go to visit corporate institutions and have them align with our objectives. And the main objective is about a 24-hour economy, which I believe and trust that it will cut to size our unemployment issues in this country and give us capital velocity and make our systems more efficient. And because of that and how substantial it is, I believe that I have to move myself from the palace to these institutions and understand their mode of operations and what they do. And I have been amazed going to Gold Board, going to CPC. CPC is Cocoa, and then Tor and Cocoa Board. And this is not going to be the last place I'm going to. Gamanche Kentucky tieko 2 ya wotoso mienu wono ene kasa ye sansemini nyina no atomu ewa bra wane ne mpanimfo kopie mu ewo driver and vehicle licensing authority DVLA wane mu akache hom head office no ya wankran ha say no ene okosra wane mu asansemi ekopie mu a ene wie SOMPA kase ya dane atwi ede asomo
ene e ma remfio se bibia perfect sompa ka se awia de no ene yeguso a ye de ma woi na yefiri wo hena aboboa no a ye ko Ghana mampani e be de akire Her Excellency Professor Jenna Opoku Agyeman na aboboa no na eku a yefiri wo mo Zanda Technology wo no mo no eya abrofo wo mo yokai na mo Ghana ha na wo mo abebo won sesen enti se wo mbe hyehyɛ ahaya na wo mo soso bibia mo se botuwe ye de sha na ye de engineers so na atimi aye se ni nyina wo mo assembly no wa ha na wo mo de nema ne bibia na wo mo frɛ vice se ma me we nka wo se ye pagya adwuma ne nyina de brɛ mu abankasiem nanso sade traffic besi ache ene ehho ade ntino wo de mo mra mahwɛ de ye yo na ma me kɔ hɔ no wo hunu nnwuma ne bi na owie no wotuofo se sesei power man mo ho master tio mo ne Johnson na mo nyina wo mo soso na de bi ke adu mo se wo de wo mo factor e ka ho a ebe ma adwuma na ayefo na fe Ghana fo no so kura nya adwuma ne bi aye na wo mo nso de wo mo ye no wonya sa Ghana fo nyina no ebe nya so mfa so. You have shown us the whole processes that go into the finished product. And I'm very happy to learn how you have assembled everything and how you have workers working 24 hours a day. So this is one example of the 24-hour shifts we are talking about. We are very, very grateful to come in here and see that. I noticed that a lot of the parts have also come where they should be. I'll be very happy going. If you can even isolate one or two parts that can also produce locally, I think that will be helpful. I'd also be very happy to know the kind of expertise you are looking for that will help us without training to know that some jobs are available waiting to be filled. We would like to know the levels our own workers are at, what value we need to add. And something na ma mejen wa bonus adokono e de akere zonda fo abrofo no se wonu munye we mu a na Ghana nso abie ne nsense Christ cross a enema nyina be fa ma won abonko tabufu abu akonta ade aba ade afanioma ahodo a yade firi o maimu kwa kwase bruni cross so hwase ye benye sika botene ade afiri so na saa ne o maimi ensa ne ba ko ye koko ene bi ye crude oil ena afedi etwato kora eyeska ko ye gold no a eno yede konkofo maman so no na eno anam so amene wo de aba e kire se saa ne o maimi ensa nyina no ka de si ani na fe wo sha se wo fa biya ma kuma ko kire se afempem ye no ne aduonu num 2025 no wo ma Ghana yede gold etu kwa pa akọ bi man so kona ne ya eno no na ye ohamu nchemu aduosiam yensa akiri po baako 63.1% eno ne de yede firi o maimu a yede ko ene se ne dodo no se ne esi bi de ko no ahoaho hare so no emu nchirichiremu eno no na abanko ntabu ni Dr. Idrisu Al-Hassan wono ene chirichiremu ekire se eno so aboa ma Ghana no yenye sika botene pinu a e de afiri so a emu nchirichiremu eni 63%. That is, the high gold price has been good to us, but we did not set that price and we cannot control it. When one product carries an economy, a swing, the next gold price is felt by everyone, from the national treasury to the trader in the vernacular market. To be precise, Ghana's export earnings have become more concentrated over the 2 decades, not less. Europe bought 51% of our exports. Asia bought 7.9% of our exports. By 2025, Asia buys 50.1% and Europe buys 26.8%. In one generation, our main customer changed continents. A surplus actually brings foreign currency into the country. And as we know, foreign currency actually strengthens our reserves. Strong reserves, we know, steadies the city. I was so worried. Ghana buying Dr. Idrisu Al-Hassan and Yatase. Now, what church you want to film me in 2025 send your code Esibuaye Emma Ghana Inyeska. Said ya beya abayin and this wadi hunu ya wadiasin and sonin in penny for Bibia betimia ko ye. Na 24-hour economy no, a betimia jana braninti. Nina no, a betimia we pay ya. And kania some etimi yepa ema ye kama. Isan se wahyehyɛ nnwuma saa no na enkane ani hɔ no mu ɛbɛboa ama baabi ayɛ hyerɛyi yɛbambɔ ho nsɛm afei adwuma no ɛbɛkɔ so a na kyɛ sɛ akwasi kɔ no nkɔ ma meafie kra bɛseɛ no ɔtete hɔ enti no aban ne sɛ wɔn mo de biribi a yɛfrɛ no big push electrification project
ade baba be hyehyɛ so na sa project we no ɛyɛ nkanea kron let there be light and there was light shirain ɛno no wɔnom de baba be kom ya bi asabisabio ɛwɔ enkuro enkuma mu anase nkurase bi a wɔnom nya nkanea da sa ebia ECG line kora enam ho no ena wɔnom ɛde sa project yi ebewurawuram akwa kom ama bebre no a etumi enya ebie empanimfo abomu amane akyerɛ mu sɛ mantam dunsia wo man yi mu no wɔnom hyase a mantam makomako 9 na ɛno no bɛyɛ first phase enti no wo mu wie mantam makomako 9 ɛyɛ ofa edikan no a ofa toso mienu wɔnom atra wɔn kwaba mu ofa toso miensa wɔnom atrem ekopem bra mantam edunsia ne nyina no ye bewie babia enkuro nkuma bia na afei mantam bia na kanea no so etimi agina yie enti ne mantam makomako 9 no emu miensa ya yenya ye mfimfini mantam mu afei srem dusrem mantam mu mekire Savannah region na oti mantam mu na empanifo bomu amane ese de ka ho no wɔnom egusu anema egwakwa mu na wɔn ahwɛ sɛ enan no a wɔn wata get no bibia ebetumi akoye deputy minister a wɔno wɔhyɛ energy and green transition eso ɛwɔ mayim ayo no nya for Richard Jan Mesa wɔne nsɛmtwɛfo ɛkasai. This project forms part of government flagship Big Push program involving an investment of 598 million Ghana cedis. Government targeted regional strategy to connect unelectrified communities to the national grid within the next 4 years. I am happy to announce that this year, Central Region, Savannah Region, Uti Region, and the Volta Region were the 4 regions being prioritized. Enti no fra mantamu eka ho na ye 1915 mantamu srem de srem mantamu Savannah region no oti amantamu na fra mantamu na wone mo be hyase wo fe hyase wo fe dikan e wo honom opani okasa yeyi eye deputy minister energy and green transition ministry no opani eboa na wone mo di djuma no ononya for Richard Jan Mesa ne kasa no achi no gomua adwuma ko mahene obrempo nyamfo krampa wono so wadampanifo ase ese mfimfini mantam kura din abam no oh nana say yeda se bia yeda se bru yeda se bi mra bio amanfa ye wo Central region ye be sure there aban nijumeti pa odi aba Central region no ye bo som twe ne ba ma seven producer amemo be botutuma ama jumeti no abadi biara ye be sure there ye sa kama aban so ayi taboshe Omahene ya wawo adwumako gomua adwumako obrempo nyamfo krampa wono ene kasa yeyi a wachire nani so ene ne mpanimfo nyina semfimfini mantam kura yede aka sa big push electrification project no ho no wo twampanimfo puse wo moda yeso no abam ede ama wonom senkanea enko babia ya wonom ede ensemi ama asemtwefo a sompa kase awie ya dani achiredi aso ene me du wura santema mu se adepa bobo no ho am ho ne nso efa etoso mienu no se tie bia se ama ho ho beba na no na wono mu a ewo ankra suku no nso wono mo se sompa kase no yenya adaje o ya hwe mo pa na yetie mo nso ya obia de ne ha de atwetwere ne bo eba be twere mo pe mo de mo anoto ho a enigina na mpanimfo aba ho enti ade bi nso twetwe aso ba wa we de abraham na bene ngokọ no fasi ya no ne yenka bi na ento sompa kase so na ba we kobusa se ye de asema na we de principal woda Hope America International School ano na wo se we de wo sra ban owura Samuel Ataboaten wo so wo sra ban ada se ankura suku no so bo won homodem pa titru wo so atwerem enne suafo no a ebinum ayire won ho so nsompa nyina no private o na tete yen ne sa honti ono besre se aban ne ntwama na ya wo twama ne suku ahodo no private no so anka category A school no wono wo mo bi ntwa kota bi ma wo se private school e bayire no ho pa no obenya bi mu awura na owura ata na sama ode to ba wa animu ni aban ma 15% to ono aban suku anase school say pre-secondary omo 15% BC atrovia na the thing say your private schools dey yen ka ho o mai na o hwe nso a enye ne kwan so no e bi anka aban ma 15% na o ma kra schools so be 5% kra e gidi san ka be boa e san say 15% a o de ma A schools nko a na wa yi sa 15% no e de na mo modern boss
so a and say anka private school die ye boy homodin pa esan say ye ma no na omo be ko school mo first esan so omo obo mo homodin enti ne sa no enye aban to me emma private sector so be 5% and say omo njichemu dunum yen so my 15% and on my do 10% for ye gidi say anka no so ye be boy esan say yen so you play a bigger role in education. Eno ore Samuel Ataboatia one year principal ya woda school na no Hope America International School na wo board member baako Apostle Solomon one day ne de no wan famfa ba bia ban fo won no wo say awofo muntie na muntie ne ye ene nkoda no a wo mo school mo ebinum kuratime bro headmaster etime hyehyɛ adwuma to ne na so nya na bono no nyina no efrifie charity begins at home entete pa esa ase efrifie mo de ya amoje ato ho no ene na ama ene akuratime so camera si ne so no wadi pani ate no de ato media so no enti ba bia mayira no mo nsanko na mo be hu kwan no kas na womasia enye classroom kwan na womasia adesua hyase ofie be yo ba tan ye masede se metete mi ba ewo nyame kwan so metete no nimdie mu sua hunu mu meche no niema ekoso abrabom ni wiase enti se me yo ba tan na memani ko sikasam hu because they say a problem ba kwa ye face o man say awofo nim se midware me ba na ana me diskato akọ school ho akọ sedwom obi kura be free fee kwa na ne ba no na ensore free paso okodwom enti wajai akola ne titi nyina ma teacher ni nti na teacher for ni bi afasa akwan we so a akola asabi o maame no ano papa ni ni ayo fa papa no so your ba be man be fasa advantage no wa fefe so your be man so a teacher ni ba bi so because teacher for many bi so hankola no me many on so be fasa advantage no ha no and now ko na teacher for ni bi de say your man sabi nu boni that teachers ni bi o mo na introduce nkola no ko ni boni no kure na wa soma no je ko kotobre me master hu ya wo ba fa kire ha ni nyina o moyo edu ba bia na buku koto o mame twan mame mra nsa wako ene ade o chena na o ye no DJK enti eno eye enkomo a na ekoso enam so ema empanimfo yi ebobo so aba bedu wo fa bi ede maye Otiria from Tobacco Sebo for SOMPA 106.5 Accra. Yankrobata would drawing another Casebo and the money Yaguso die was school muno. Where your schools are what draw ya one way you will be one more. One more diano a special schools and Cassatra ya more franwa. Sabio be more my woman to Minkasa, woman's one more woman here, but Teranga Sankasan in church, my pa, a bit to me abwa woman honor Nayana Safono, yet had the one echo. Now headmasters near headmistress, a woman that does schools no, and a woman the other dear air to a bind winning. Woman church, one more strada, a one of the drummer beer, and I'm some Kodan, woman here, church, my pa, woman here, but tre, now woman here, crow be, yeah, just a bit to me among Kodan, one cassa, one material, Sintino. I am not church for the one and pet, so one watch radio was answer one of the children adding. As soon as schools I would draw not ye war our maymuno. The son until woman here teachers are, woman to me up one could add one moment to me at Crana dear. One more quiet befaso a becassa, woman so bet you made them crana fat a genimun to Tiamun and your mapi. Satchers no and a brasso, so one to me and your one. Na anam so and a mame Rosina from Poma. One no aka at your shop for year. But your headmasters near mistress ya one more a was scusi me only a charman ya wada a corno annual. One and central for Akasa, Amadia de Sadria at a bind when him say. The special educators that we have in our schools, most of them are now moving up. We have regular teachers who are not special educators in our schools. And in fact, it's difficult because before they are even able to learn to sign or learn to braille or learn to communicate with the children with intellectual and developmental disabilities, it takes time. I'm pleading that teacher motivation is put in place. When you come to schools for the IDD, we need speech therapists, we need occupational therapists, we need physiotherapists, and we don't have these schools. Now, and what you know, Ghana Education Service Deputy Director General, Professor Small Gava, answered to us, which was a washable, sir, will free one more quiet and one. What the more money boy I quack about years, now what must share and a motor son, what to me to their phone.
we are not joking with whatever resources that they need. Recently, we have met with the Association of the People with Disabilities, the concerns that they have with the recruitment. We are addressing it. We want to make them very comfortable. We want to absorb them into the system so they'll be a good role model, good mentors for other children with disability as well. I was on your turn and Ghana Education Service Deputy Director General, Professor Small Gava. Enkomodie bi akwaso ewo sompa ade achiebia edwumadie so a ye morning show a eno no ekwaso ewo eyetachiman no na opani aya wotena dwam ede sa adwumadie yi ehyehye so eyo wahene echampon na watonsa efre eyetachiman meyo eno one ne twetwi nkomo bi se eniema bi kwaso ewo tachiman ya ekamia yese aka ho mfinhia be se miensanie eno no eyetachiman urban park ya empanifo yesanki ye de amamranti asebio wanom etimi bobolo kakra na nkaja wanom bobo bia ne ahwese ye befra om so mkobo black stars ya na efinhia miensanie park na aka ho no mo a wanom achimpanifo achia so entwe etwe akura timite enti no ebrade ache bia dwumadie so owahene champon efra meyo no eno onanyafo kwaku agye mesa ya wono oyetechima meyo no wo kire mu se enye wo mu pe sabi obi ani hwanu mu anko kirifo asempa kwado ena nyu obi anso a obeye bibisa meyi ade ede amame mafo na wawie nu wayi nani abomi mfitaduku na mmom sika ewo se wo mu di behyamu na tachiman urban park no wanu mutimi wie no no na yasam ayesa hwinimuni wanu mu twia ema bia yesha no wo mu twia fe na nipa ne pro na ni saa na ni asinsu aha adwen wabra oto ne bo echehye ensem no sompa kase yetwe contractor no almost we face it's notable amount of unyanye na parliament na contract no actually with 3 years ago no be around 12 million Ghana before project no share no and jump to 15 million Ghana ejuma no cost wa la ye be resume kunya na contract no ne consultants e dey abase e be to aba previous administration listen JEPA agreement almost a year free 15 million Ghana cedis equal 24 million Ghana cedis face no kwa say a summary 10 million Ghana cedis and some na face secondary seat program or money sponsors of this program release well seats. Mayor metre kropono ebejano opani a wonu watua no ewo tachiman no ewo ebono epoye emansamo owura anaso onyanfo kwaku agye mesa wono ena ekasa ye no ewo ade achie bia morning show kwaso ewo sompa tachiman 106.1 no wabro wa hene champion na dwama no pai ena obisa ne se emfihia miensa de park ba kopa dan de anko ana moje ena wa kire mu se eyesika no ena wo motwe emma enti no be hye na bia ya woso wonu wura no munya bie ebe complete no wonu awie na bibia tumi akoso ebusia edumie no kase sompa fie de no eno a ene yeguso a ye chim ne saa edema wo na ebusia ye kwa so na manyoku wo mo aboboa no de kane so no eba akonwa mu a wo mo pa be pre 2024 no ana wo te adaji Mahmud ba omia ne to ano Dr. Matthew Poku Prempe dodo na abone mrane se napo se wonya sha asase wo kasa pe ne bia kan ho wo be kasa napo no wo bepo be wie na Ghana afo etutu ne sere ne abasa na wo de afutu bi aba na futu a wo de ba nyina ne se nokure ene mpo ase nanso enkasa ho ene atennie nsonso ne yedem enyepe ne sa wonti so obinya kase ena ane kamima minka bi no eyese wobi ya ade a wutimi kan horo no a de ne to paso ama sabi o ye hu na daja mu ade nyina eno no eyemfra ne mu nsamemfra ene kwanse so we nyina no de afutu ama wono ma ya kase na onabo wo mo checheche wo mo abetena abrago no so aka bibia force no ho wo mo kan eti achi ne yepe na wo mo aso ampani force ye mecheche wo no wo se wano wa untimi nidi entwa suo ena sabi so sabi ekudonto
ehia aboa kwakuo no eno nkyerɛ sɛ opuro nkonkofa ne yere ne sɛ ehunti enkomo bi wɔ hɔ a ya wo mo hwɛ yie ehunu sɛ de ombesi aka no na the friend criticism no eno nko na insult nso enko enti sɛ wo kasa ho o makasa no papa eno wɔ hɔ na mo madina tamode emra kora betimi afaw amana yeye enti wode weyi ma no na wo kyɛ sɛ sabre afi kora na eja ne beso kese amanyo sɛ na afi na ne peak ne ba ne sɛ hunti wo mo ebekasa communicators no wono mo hwɛ wo ma no yie na ano wo tere esense de hweremo awowo na komodi asunko bi nso akoso ewo Medina Ebra Medina Assembly no enasa Lankwantana Medina Municipal Assembly no wamo eni adwadifo ma ne mema ehia ya afei EP empelifo ni ECG wonmo nyina da ekabo mu a wonmo tena se ehia ya ahwe se won betumde yi ato ye titiru efa no ahonidie FM na anam so ama Municipal Assembly no dia to dwa etre se wokọ Medina market wo no kwasem nie se yakase ye pa eka asem oduru ma bi a aya na ahonidie ho nsem ewo fom pa nam so di se adwadifo ma no pese wonmo tena wo na wonmo di dwade ne yie wonmo ho timi to wonmo na afenso kurampo no assembly ni gya wonmo pam de ma wonmo di a wonmo hwɛ se bia ye de ama wonmo no won betumi adi woni sansa ahonidie owai eni nyamso mpa ne nam enyi se obesore no pa no address hyepe akwakwate na dwom na abekọ na afei wo anga se dwom won na wote no ahonidie nhyada nko ye de nyade a won betena se na efiri na di kure wonmo asoso so biem anam so ama wonmo nyafo Ibrahim Faila Fusaini wano ana municipal chief executive officer Adima Lankwantana municipal assembly no wapanyi pay wano na central for edin komo ebroso pakase yakwa won mo asemi yatwi bibrasi. No one will put any market wares to sell. Let's all come together, put our worries out, our griefs, and then also listen to the assembly, what they also have to tell us, so that we can also be in line with them or to be on the same page with them. So as and when a construction is going on, they will also understand and even give way to the contractor to do the good work. The other side of the sanitary area has also been mentioned. It has been there for over ages, almost about 10 years, in a very deteriorated situation. And we've now given it to contractor, also coming out to work. We need to also let them appreciate who is going to work over there or to understand what kind of change is coming there. Because Medina, as it is today, they themselves have also said it. They go to other markets, they see some certain sanity, but here it is something else to do it. So I told them it is one of my mandates to ensure that we do the right thing about the 24-hour economy market that we awarded out to a contractor. Abusiane tenen kan yo no for Ibrahim Fuseni wano ya ban ko chepanyini ewo Lankwantana Medina nane ene ekotie sedi ebaye a yenuanom a womo edi sedi ebaye a yenuanom a womo edi dem ewo nipadua no akwa ne ebaabi wo ho beto wonom na womo nso ebe fili se womo eka ye ho na yenya womo munti aban no afa to ne ho sese edwumadi a womo di gugu akwamu ni nyina no percentage nkakra kra wo mu no wanam edekọ na eja ye dia totototo fufuo pound machine na chese fidi e de nyam fufuo afa afidi e de pamade wamo etumi ya yi kakra no fridge no de bie ne mfimu ene na yase ene na busu ni nyina no ye de bi eka ho ye wie kura ye sanso timi di sika kakra etimi e de ma wanam enima ye de ma wom no ya na edoso pa upiemu ewo kwada so emesini ni mu a dwumade bi akwaso a wo mbo dwadata ewo kwada so municipal assembly wonom anim ho a wonom efrefre sabi yenuanom a wo madi didami ema wonom ebaye na ya mema wonom bi ama wo personal yo nyina ama wonom ama wo bibia ha ebetimi aboa wo asetena mu akwani abadie ama wo ho atọ wonom na wonom enkogina enchan ya na ase nkogina kwa enchan enkoye lala sulala yensem twani ba wabedu ebopna fa ho ene wopani a kwada so municipal assembly no wotua wanema ano ese kropo no ebedwa ekrache ononyafo arekasibe wachira butayenti a abani tu sa na moyi wanom so eso mu se twetwe wamu wieye wamu de wose ayo wie sanyi mu no yade a omanpanyin ekaseti papa ya maame mu ne ya papa mu yenuano mu sikai no omanpanyin hye kete se aban panyin bi a na wo beka se sika no na da ho na yi bi mpo e de ko school da na me de ko hye project bi mu no ono wo asem sa futuo we ye futuo a omanpanyin ani wo ho papa
If you say, or the basse, or the babe, boy, you know, more, Sabio, on Atochima, and on to Sabi, say, Yabi, Mayasia, near Guacobana, David, or Mampenisa, for Tuano, and Yadia, or Bejatum, sa assembly being Pobecase, me, be the cotton, soon, and Vena, me, Babiship, Davida. Yamapen by Nasa for Twain, na a Ohamun to Chemumi and San, or the Debbie. That's why Yempejamun free or Hamun to Chemumi and San, near Franco or Hamun to Chem, that is from 3%, 5%. And no Amaya Quenya, and no Amaya Huading, Emma, and then a Debia, your person is so near Suya de Buamono, it's me at the Buamo. The better Konya is Abana nia bre enya asem kumenti se wa wo ya ban wuraba ana ban krache a wo mesini bim ana krosini badwa bim ne de saa sika no de ahya won sase fa kwboa wo momodi dem e wo nipadua na kwa ne ba bi koto fufuo machine kona koto soyi machine kona koto fridge kona koto wei wheelchair ene de eka kan fa ma wonum na sika no wo bete so 1 cedi na misappropriation of funds de yan kire se fa sika no koye no na de koye ya aban kire se waso be ye hye papa enti sika na ye ne de ma wonum a no mo de di sa djuba fefe na akoso enti no MCE ya wo kwada so mesine nim onyenyafo Eric Esibe wono ene kasa ye ne kasa no achi no opani oye president edema won momodi dem woni padua no akwa ne ba bia wo mo ewo kwada so mesine nim eye Owura John Nicholas Mensa wono so eda won mu nyina ase panifo wo mo hia ye da ban ase esa aban no ayade pa na so no sede won mo ho beto wo mo yenti ayade bia ebimra Medi kana kan dada say afi we nkrampo assembly na achemi no kutina che say aban no sika bi odi bebia no assembly no yame adom do di ye duma ma ye me anu no esaka wafo bi a so say won say na won saka won say waje nyoma no nyoma na won saka no mo maje no bia mo maje so odi be ye duma sane a hyehyɛ ne sitie pepepe na asetre mu ne etumpon na aboa na nkasa na asetre mu aboa o ma no na asana aboa na ebusua so aye de akam timi anu ni nyina afo bi da bi di sini nyina afo so bia amfa adwuma na mfaso nya dada embra so ma no kan kura da wanse dada se aban no modern bona obon enfensa afi kura me din kana ka afi aban no waboa ma yansa ka mu mienu common fans a obeni ni na no sa kan ti yira ne yira no na the same time so yeda na ase se nya o kan no so oye odi no bo sha no se ewisi da na o se bi nya dada mi bebi ye ni anu bebi wo ho a o se wansa Openia yatsin in Kenya eye Owura John Nicholas Mensa where president titinani edema yenuanem a womodi dem woni padua no akwa ne baabi womo ewo kwada so mesini wasantemantamu wono na gina wonum nyina na mu eda mpanimfo ase afei NGO sumusu betumi akọ na makwakoye wonum adoye sanse adoye de nhira wo mpa ensem nyina yensem twani ba wabaidu ebre ne bra no woton krefra asantemantamu esom yen no wono ene kichire bai ene asantima mu ho na ma yemfa legbo sonchene so na yemfa panto no yemepie o frasitade no so na ho ena medu wura northtown mensene mo babia onabo okujato ablokwa wodi ne mra hye badwa no na eno na wo ba hema a wo mepe mamaga azosireku ya boto so nan na kasa se na no eye ne depa se mampani timi ko gina burochire mpani abrofo nyina nim wanso ese bi kura betumi asena ipa no na wo kase ye japade e wombe fa ye na nanom wombe fa wo mo nkwa ede wo mo kokko kire ho emenne ehwo aye ba bi te se heaven a ebi kura kase ehwo ye heaven no sam fifire ni nyina no ye mfa nche yo esan se ehwo kuro ne kam da ye mu ndi wo mo betumi a wo mpepa the friend repatriation ye wo mo afa bi ye de anto wo famre ye se san komo nyina no ebi nso akoso wo Ghana ha eno na mepefo se mamaga atrasa bra wo mo be yakoso mbodam no na adehye wo mepese no wo mo wo ba bi te nanso dam ne nti o man no nti nya wo mo nti wo mutumi ye de ho ye dam ye wie kura no na aba anohoba ne bi ne se kane akura ahwa wo mo ntua ka ko se wo mbe nyina wu kuro no se ne mfie be de wo ho wo mo ntua kane aka eno achi ahofode bebre nso nkae wo ho nanso besi ne wo mutwa wo mani a ase mpanimfo wurafi sabre ne na wo mu na eni ho nti wo mayi wo mani nti wo mu nso hia wo compensation ente saa wo de tie about the VRS village in 2023
There was this village that destroyed our town. Up till now, no compensation has been paid. So we would like to plead with government to remember us. You know, the local economy is run predominantly by women, and they have needs. They lost everything during the flood. And as their representative, I'll especially plead on their behalf that they get their compensation so that their businesses can run as it should. It's been 2 years or almost 3 years, and nothing has come for them, even though they lost everything. We appreciate the fact that the previous government started a project, and then the new government who has started a project. We pray that all are enti sabo shana mpenimfo sha omuno kura no omo ni twinyire no bra wo mu bie se enso na ya manti ebiama ebiaba besena ko 2023 de ebe fa wo mo ya yiro kuja twabro kwa na ni bire ho wo mra sha badwafie se ye ma wo mo compensation no eno na nagu so kasa ho se we di adawroma ya trapo enti mpenimfo emrem Abuso yetoa ansam no eso na woko ayinkro a Islamic complex ye ho no ma no wo fen so ahinkro eya fija kwabre north mensini mu wasante mantemu Madam Grace owusu adobia wono ene headmistress ya wada ahinkro Islamic complex no ano na wode afutuo ene adesede ato ye maamenom ne ye papa no mu a womo eye muslimi fo se won basrada enwomesua no aye na ho hia ne sa ne ntini ye hwase ye mama no so ye betumi ama nwomesua no wankasa de won mu tirim sanse nei Ghana no wo hwemu ababia wo man ya pagya wo man no akwakoduru no yama ema no so akwanya pi no aso betumi awura amanyosemu adwuma ahodo mu ntisi eduruma bia ye mofra no bese mfinhia no dumienu yesi akoda no wonko aware ni akyekyere ne na mabema ani ade no sanu ma no nyina no ye hwase to betumi atwa ne ma nkoda no enwomesua no ehuntumi yen wase ko ba no sanu a ebeboa amenu no muslimi fo ma no sosoro won matumi awura amanyosemu amano aye ebra no ma me de nsami eto dwa wodwumadi sonko a na ekoso ewo school ni mu no ensam sei no kan ya ma no boni ba wabedu watwe bi edebreye Islamic community na ma nusuku kosem no aya na e fam kakra ti ebuta nyina ne se amofrei ye be hye wondin ye be tenetene mu ni yesiesie omo se obetimi yakọ school na to aso ko wo manim na omo fanya aware se na mre bi etwam no na enkamu kana se Muslim community omo ye no ye pese obutimi ko school tu na nim se ko school tu eche ensi aware kwa ense hwe enti asie bi kakra na ye hu ni se on the side of ana se awofo no fo no aya na enwie peye eni nti na ye hye ema nyina se omie wani na onye nsiye na onhye won hu din se obetimi adu pempenso bi a onu so betimi akwa se baware a ni kuru bua no so betimi akwa sanse uswa na ware na oni bibia ya fata ya na ha ade ni santi ye buta nyina ma dira ma ya no so Abusiani yatana kai ayora iri Grace owusu adobia waro na hinko Islamic complex no wata no sa headmistress bawa beidu ene de amanboyi ebesomye asem ne nyina na adobia ka no onso o ka se emma no ene nti unya wo no oba no ye bawo be ma o ya amaneto nhia pa jejeto no so yie se de be ya enyarewa bia mato no ho esanse to no sisie no kura ne kutam ene ne kushin ene nti na hia perfect baby diapers and they perfect esiesie to no ye emma enema nwugu ho ana anwewe bia anka no we ya mekan Ghana heya na ya no nti se de ye mfana manete ne ye hwotie nyina no sa no wo mo ye na ebowo ete se de condition ebowo kama pa oba bi eton ade bia wo hia bi eno nso na ma akoda no mmopoa nti aduane ho na atekura no wo ye ne ho bibia obi enhunu ya no wa hye no nso sa awie haja special local foods ye didi udidi adidi ye esanse aduane na awudie no eno a ne kuta onipadua no nnuane no pii wo ho a obefa afiri mama nipadua na nya ahoden nti udidi wie na asan ya de nche se wonni aduane pa nti haja se di aduane papa na wo nkwa na nyame de ma no watumi adi ame eno sa no abete ka ho sa aduane pa no to za afeka ho titru ne ye nananom nnuane a wo mo de tete ye no wono nso ene abafui wo ye na wo san deliver ka ho ndi babia wo bia wo de to nsafre no wo mo de aduane be ba ma wa sefo ho enye de beba na nnam afirato na abomu na keka afra ade se na kwan ne nye ne bia ya no wa hye ne nso sa o Instagram o Facebook YouTube ene babia
ɛnoa ne sɛ 0246 35 9921 na ne na kasa kaseɛ no bɛsi a endpoint homeopathy clinic Dr. Dubo aten wɔne Dr. Kwaten wɔ se wo nkwanda no yadeɛ pɛ sɛ wɔtwa ne tia bra na wɔ mo nya ne tenten fa ma wo homeopathy ayaresa no wɔde firi aburokyire beduru ha ya ogya aburokyire hima hɔ no na wɔda ne toy enti wɔde nkwana ba ka ho kɔ na mo yɛ ne homeopathy syrup ɛne ne capsules bia wɔ drugstore gye wo kɔ hɔ ansa enti wo wɔ nkran a share signboard hɔ a sprinters kwan no so ana asantemo mu kro no ma bo hia ɛhɔ na akɔ a wo nkwanda no ebetimi awa physiotherapy massaging ene lab technologies for no wo madam nti ye na ye homra kwa Jesu why no Mr. Bremwa ayamio na adana kwadani susa yam se kom na di no ene se wasu a Mr. Mfa na mame akwadana dadwu nso mu sa no hwe ne court ne mu krafo wo de mame nyini diaper no diaper no kra de masesa me hu ne amenyempo aya diaper na hwe diaper foforo abadwa so perfect baby diaper make na asemi a chinsu ankasa emu ya moton na ade bo akwada na ensansa bia enwu no perfect baby diaper make ye ne Ghana haye na ebua Ghana nkwada nso ankasa ono kwa na wokwai me ko perfect baby diaper si bia to sisi na akwada na Fred 0531 099 889 and 0303 957 965 FDA aji edwade nkratoi atum. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesati Kwambo. Oyunyankupon di for wastrano eweye brim and am nensaso ama onyankupon we ya hon wade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach you SOMPA First Service. Our home enye TV program keke. Ayebra osro ni asasi hia. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. SOMPA First Service entra wo hon hoda ayadwada kusi efiada anopa no nunkusi anopa no nsie fa woda no nyina share radens na erade beye. Aji babia enokre aji babia ampa na abusua ye kowie nsam ni nyina ewa amanone nso ye ko Colombia mamu asase woso a esisi ya na anu ebisi wo Turkey namso ma Ghana Blaster ni Christianchu ofa hoti na nanam wonsedo no Colombia ebisi na esi dwada no mu no nipa de ebinum afa hoti na nanam wonsedo papa enam saya so ama wo mo abobwa nya adagema wo mampani spray akra kasa de ache se nipa be se empimadu onu nsia de wo mo aprepra pa enti wo bobo we nyina so no abelado spray wo mo mampani no ena no wo kasa yi no wo che sasa de ade ni sisi ni babia etoto faaye no ama nipa dodo na akra da so cha asase ase na we ya esi anajo edajo da benada wo mo ko hu ukura no mo a enti benada no kura na mayor Alejandro Ede wobache se hwe nipa ba se ahanu ene aduasan kono wo mo da so cha asase ase a wo mo kamu pa anya asam ketwa na we nyina wo kan so no de wo mo timi ayi wo mo no be se ahenkono ene aduanan kono se wo mo prapra esan se adama akomako aduanan enum ebi abrosan ya to aso be de wo ho ena sesi e obeka se amemmem ya ni nyina ebinom hyehyɛ ase nanso wo betumi aka ne prenye premfa se nipa be se wo ha aduo wotwe foton wo moti nananam wonse do na sade na nka wo mo de enkraman ne kokko kwa wo mutimi test ye hu se ebinom hye ha kekam ampa wo betu na ebinom aprepra no sesei pampa na wo mote ne ye wo no mu awu apro no bi wo mo enka na
epie edeba ewom so wom timi nyi wom nyina nanso wom guso ebo won ho mpema ye de wom beye bia ama mayor Antonio Cadavid nso kura de atoso se enkura be se de ewo ho nso eprepra pa se ukọ children hospitals na eho ya ayama ya wom gugu a woje ayarehwe ebinu matina nanom won se safo no nyamemfo okra ensie yi na sesie de wom se wom maka efi kura mra se de be na wom betimi aye adwuma no aye ne yie na foforo bia enkoto so ene so ne ye gina na enawie kase ebo a endpoint homeopathy clinic Hajia special local foods one perfect baby diapers ebe so yasene ma ye be ede free SOMPA nkran 106.5 na fa ye nkura bata ni nyina 101.1 takwa SOMPA techima SOMPA nkran sa de no do ma 100.7 fa bie ya damfo pa radio France abrochimemu wono nso amfa nkwati Kingdom 106.1 wo fa bi wo mankasim ma obi abedi the information no mo fa bi no kanese ban radio wono nso fa bi kensta mo bie tum mo teacher Johnson woti obie e wo decoder no so ma mansan fa awie akankanfo no e triple man eja pia APAM DADAA mene Ghana women no sompafo no akosuya agyewa kode boaten ena ABENA BADU AGYEIWAA kofi ebusua yenda mu nyina mo asema mo ni tie ne hye dwumadi aka nyina no etra mo so